hari ugutsindwa maze hakaba no gutsindwa ku gusiga umutima wavunitse nyuma y'iminota myinshi y'intambara, nyuma y'amezi menshi y'akazi, nyuma y'imyaka myinshi yubaka ikipe. Mikel Arteta yarageze hafi cyane, hafi y'inzozi ze, hafi y'amateka, hafi y'ikintu abafana ba Arsenal bari bategereje imyaka irenga 20, ariko mu kanya gato gusa byose birasenyuka. Igihe Arteta yageraga muri Arsenal, ikipe yari yaratakaje icyizere, abafana barababaye, abakinnyi bafite ubwoba, isi yose iseka Arsenal. Ariko Arteta ntiyabonaga ibyo abandi babonaga, yabonaga future, yabonaga ikipe ishobora kongera gutinywa. Maze imyaka igenda ishira, Arsenal arayihindura. Uyu wari umukino Arteta yari amaze imyaka ategura final ya UEFA Champions League, icyo Wenger atabashije gukora. Icyo rero ni cyo abafana bamusabaga, icyo nicyo yari akeneye kugira ngo yinjire mu mateka. Abakinnyi be bari biteguye, abafana biteguye, isi yose ireba. Ariko football ntabwo ihora itanga ibyo ushaka. Umukino urarangira, penalty ziraza, pressure irazamuka, maze buhoro buhoro inzozi zitangira kumushirana. Penalty imwe ku yindi bagira gutya aba barayihushije. Paris Saint-Germain ibiteretsemo icyizere gitangira kuzamuka, kugeza igihe byose birangiye Paris Saint-Germain yishimira intsinzi. Arsenal irarira, Arteta arahagarara atuje, ariko imbere mu mutima yasenyutse. Kamera zafashe Arteta ariko ntizabashije kumva ibyo yumvaga. Nta muntu uzi neza uburemere bw'imyaka amaze yubaka Arsenal, nta muntu uzi umubare w'amajoro ataryamye, nta muntu uzi pressure yari afite, kuko rimwe na rimwe abatoza barababara kurusha abakinnyi. Abantu benshi bavugaga ko Arsenal yananiwe, ariko ukuri nuku yagejeje Arsenal aho yari itaragera imyaka myinshi, yatumye Uburayi bwongera kuyitinya. Yubatse generation nshya, kandi rimwe na rimwe gutsindwa final si iherezo, biba ari intangiriro yo kugira ngo wubake amateka. Uyu munsi Arteta arababaye cyane, abafana ba Arsenal nabo barababaye, ariko ikibazo ni kimwe: ese iri joro rizamusenya cyangwa rizamugira umutoza ukomeye kurushaho? Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, kuko rimwe na rimwe amateka akomeye atangirira mu marira. Ngayo nguko ijoro rya Arteta aho yatakazaga UEFA Champions League iya mbere iye mu mateka nk'umutoza. Iyi ni Benu TV, The Way Sport Speaks.